mengawali acara, mari kita mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Muhammad Ahsin. Ia adalah seorang putra Aceh kelahiran Langsa, peraih juara 2 cabang tilawah MTQ Internasional di Aljazair tahun 2022. Muhammad Ahsin akan membacakan surat Al-Imran ayat 133-134. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والكاظمين الغيظ والعافين عن والله يحب المحسنين. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.